Thank you. Thank you very much. Gaurialo. Kalau pilih moje bapa mu program bersaja boleh. But mele ban ne hati dulu jadi happy cuy. Berapa video was apa video Coba pilih moje bapa mu le nayo boleh. But mele happy. Thank you very much. Gaurialo teriang senamu welcome remarks. Kamu heroka Mayor Zoe Isaacs, Chairperson wa CKC, Mayor Zoe Isaacs, Samuel Agapano. Mzee Pinanga de Lebonza. Administration yang CKC Rawa Muhaya. Ini adalah pada konferensi yang mahu evita bersuara hari ini Roma. Ni le kata apa pada saya pernah apa bangsa itu tidak mampu masyarakat. Pada aku kat pisau yang berwarna orang pisau orang orang terlain di kopan. Oterekinga rona ni katifu. Yang sikawa sakona sakubino bitasiba kasewa. It's simply unity. Setewa mo lepano lakapai fiso. Haule ya bun emana ili ya buraro ya bune. Eba kanjana. Lutwa falele buluka kumefela. Jamoya kapopano ya kafiso. Kemele oleh mufela, lemua oleh mufela. Jaka ubili itu muncul film. Ele mufela yang bidiwa haruna. Mungkin haruna ha bidiwa adi sokot senang kopanu. Kona lesi mesi mungoka. Agar air soal dikasih ini kan air kopanu sama mungkin lagi. Karena itu ele kisi muda kita sokot senang dikopanu. Yang kedua, orang Korea ya karena ini lawan itu ya Tuhan yang lebih kopan. Resika adalah Israel lawan itu boleh dibahas boleh. Ni apa pun semua orang di Korea hilang resources semua he. Agar mereka Katolik pilih hasil Malaysia. Yang ada rezeki moro apa yang bisa kopan. Hana kopan. Regara yang moho, kini hana agar yang itu belum baik saja. Saya itu ini mulai. Bincang boleh karena bincang CKC, putulohan, itu melon boleh moho, ada pada pemimpin, karena itu itu warna karena bishop agar housekeeping maka itu akan melakukan baik dan saya kalau ni ada orang dalam kata kibope, isi ni ada kata kata lagi. Kan
makhutshwane ao ke re ra leboga Bantu. Thank you. Thank you very much, Alex. Raleboha. Ka pinayo, tabere emeleza coordinator also that is coordinating committee, Memanyati. Ka pinayo, Memanyati kuboza mela kwano. Unity in diversity eke wananha. Ele mkore moko jana makaona aliyo kokolo mahera. The true north yaona ele Jesu Kristo. Ako ri tebo hela kore ri se kamara na ko pa ni Maybe they kill your mama. The back of the Lohan, no beauty, I want to be killed on Narasoma. Jan, it's a couple similar. Kill you to make easy. May it allow you to make Sahara Lord say, Jack, I pray to my son. I do my son really. I hope I come on like Jesus Christ. May it allow like similar Jana. Give it a popa. Hore bao baba etele di kopano hakala ba komiti ya hamanya di komite ta bao baba etele di kopano ba ya ka dinao ba dula kilo ba ya ko hala akadinao hala lente za diocese Gale moha korelentita. Moya owi seko. Ahe Kristo kosi. Ele seko sokole ya Yesu. Ana owi seko. Binela Archbishop Frank Atese Nogasa, Kile Mohe Molenteng, Ja Ramada May, Yabone Lara Tipe, Kile Mohe Molenteng, Java
ke ba emisitse gore re ga ke fosa ditumediso tsa bone ba re ga se gone ke lemoge botlhe hela ba e leng gore ba tshwanetse go lemoga gore ke tle ke kgona gore re tshware nako e re e beileng ya tsatsi la gompieno mme ke lemoge lone komiti e ntseng e le rumile e tlile go rola gompieno le komiti e tla bo e tsena ke tla kopa gore ba re tšhagela ba eme botlhe ka nako e lengwe hela ka gore nako ya ditlhopho re tla introduce ba bangwe ke a le leboga mme ke re rona otlhe mo ntlong ya modimo bomma le borra ke itumela thata gore gompieno jaana ke be ke lefa ke na le lona re le mmogo re le dikopano tse di farologaneng re le mo pisong ya morena mobishopo ya bobedi e re bitsa re le mo go our joint conference affectionately e re bitsa re Sodality Spitso ya ka leina le la ntlha le ile morena mobishopo a re tlang kwano re teng go kopana ra tla ka lone ra mo pisong ye le tla gakologelwa e ya naga 2020 ne ra kopangwa ga go thulanya ditlhogo ka boleng ja dikopano le go dira mmogo ke a itumela ke tla ekgwa mafoko a na a bua ke Zoe a tirisano mmogo le ona go le amogela mme ra itse hela gore ile jaaka ga re kopana lotlhe ba lone lo le teng la bua ka bongwe hela ja pelo lware go tlhokagana gore re tshwaragane re kopegane re dirisane ebile re le sa go compete re thusane read unnecessary competitions but bring in complementarity support for each other. Jaanong ha re ntse le gore re ntse re gata mo gone gape eo. Ke tla simolola hela ke se ke bue sepe ke leboga the head shepherd gore bana ka ntsese mme e be re kopana gape under the theme ya unity. John 17:21 there be one. Upahano, tirisano, kutlwano is a Christian and human imperative. Ke tshwanelo gore re utlwane re tswa go modimo ra go modimo ha ga ra tla go lwa re tlile go dira botlhe ke yone mahoko a nka tsang hela ke re a re a lebeleleng ka gore ga ke a ka go presenta ra meno ka ba le teng jale gore ke bue gore re kopanetseng re dirang gompieno le go lebelela program e ka bokgwanentse jaana go tile ke dire di-introductions yana ke tsa gore ka ke simolotseng ka teng ke le lemoga allow me gore ke etse also in the introductions mme ke single out introduce batsadi formally re na le morara dane gompieno go tla ba re eteletse pele mo setlhogong sa rona mme o tla ba ana le ba rona ba babedi mme Machakadisa le mo nang couple mme Machakadisa le Dr. Baoki mme gape ke le mo ga gore le mo ga ga rona re na le ba re ba recognize bao ba le tsamayang
go nna lona ba lang go re emela borra botlhe ba ba ne ba solofeditse ba re tsang gore ba santse ba tla in absentia ke tla ba lemoga mme ke ne ke bone rana Thipe a ke itse gore ona a neela ga kae ke tsa gore o tla ba le teng mme ka mokgwa o faphegileng betso motsadi ga a itse bana a kgona go ba bitsa a kgona go ba lekola a kgona go ba gakolola a kgona go ba kgalemela ga a leba ene monyadi wa rona gompieno ke tla mmitsa monyadi ka gore ke ene le host ke ena a re biditseng let me hasten gore ke re a re amogeleng motsadi wa rona rotlhe re mo amogele re emeng hela ka dinao eminent go supa tlotla ya gore re a mo amogela morago ga 2020 ga re sena go tlhopha di committee re sena go dumalana re faka gore re tle go itekola re utlwa gore nne re tsamaile jang kgato morago ga re sena go dina ga ka 2024 gore re kgona gore go ya pele re tsamaya jang kgang ya rona ke gore re batla go gola mo tumelong a re ntse ra gola kgotsa re itirela disana re ha go bona kgakololo to receive the spiritual guidance and shepherding from the head shepherd and spiritual advisors ke a ka le bona ra go buisiwa jang mme re ha gape gore re kopane re bana ba motho gape go monate jang Psalm 133 a bana ba motho ba le mmogo go twa go ga re ntse re kubetsana ka dikgono re ne re gopola gore bana ba motho ga re dira thata re tla go mo letsogo ke yone kopagano e re kopanetseng go nna re yaga re tle go akantshana go buisana ga go tse go buiwa jaana ba bangwe ba akgela ba re nna ke utlwa jaana jaaka le matlhakanisa ka e bua o a re emela mme le rona re sa re tsamaisa gae gape re tlo go bona gore re dire mmogo re tlotlana re itse gore re mmogo gape the mandate of Christ is so broad that no one organization can exhaust it. Our spiritualities complement, they don't compete. Hasisi antana pesa mo pero we ira gore le rona re rapele ka kopelo menna re se ba opedi hanne ana hale nkuku akua ra itse gore le kola teng nkuku a radio jalo ga ke na go tsena mo go tsone tsotlhe ne a se tlhokalang ke gore re ha ba fetso go nna moletlo la go thusana re le bana ba modimo re le kutisana jaaka le wana ba kwaledi ba kwalagale re utlwa gore ba reng re bona gore go tswelela re baakanya jang ke tla batla gore ke se ka etsa ka bolele ke re letsatsi ke la rona ba ne ba ile kgakala ga le kgakala le gompieno re leboga mobishopo gore a ba re tsisitse mmogo ra iteboga gore re bo re dumana le go tla go nna mmogo. The number, if it's the number we are given, so each one of us, leboga ba pilena o bo iteboga ne re tswelele ka go leboga bo ra lo bona le rona. Thank you, Mayati. Very profound words indeed. The mandate of Christ. You can never exhaust it. How can you are 901 BMZ.
gore o phekile gape le ga borotho moka o leng go kwa gore o supisa koloi B901 BMZ. Re tla be re tswalela ka lenaneo la rona ya morago le ko e leng gore kotara go tletse the theme presentation unified in the spirit of Christ, Efeso kuba Efeso kgaolo ya 3-4 jalo le tleletseditse rara wa rona Father Ronald Daneni gore a tlo re etela pele mo puisanong eno go batho wae a bontse se hira se le go se batla ka dipelo le ra phele rara ya leboga.
It is then that it's important that unity becomes paramount to our conversation. Or one day more fair, and one day more talk, or a bue, a woman fair, it's a bue hair, remote say, a one day, Ramaro Popanya, sales say the Mata, the Caracabo. Ramaro Popanya, sales say the Caracay, eats a castle, Ramaro woman fella, or put a boy in a This is the same people accompanying us as a couple, so unified in the spirit of Christ. Miora Bona Barona has a hella conference, and has a hella tuto second visa. Okopona Barona, Kisi Supo, Sabuma Fella, Jacareke, a Catholic, Jacarate Bui, Sonda, Mumbisi, Kidumela, Wakereke, Eumafella, a Sepo, a Catholic. Casolo, Refa, Risi Supo, Refa, Patabu Supa, Aboma Fella, Cabama, but a Carecana Cresti, Eumafella, Carecana Cresti, a tiny, one of the thing, Lily Mafella. Ratafa, Refa, Putawas in Halomani, Ratafa, Refa. What do you call us in Harmony? Ratafa, Retomana Bay, and Harmony. Me, Rocopanizi, Solo Silicum Affair, Rocopanizi Polito, my fella, Rocopanizi Tapa Moya, Polio my fella, Rocopanizi Sijo, Silicum Affair, Overfellow, Rocopanizi Morena, and Affair. Casano to the state of Polema,
Oretse le korolena kama apostola Paulo akwalela putsho yena ya ba Efeso chapter 4 verses 3 to 4. So the kema ka re bala by Efeso chapter 4 verses 3 to 4. Ya fekera maso sokori sana ka kulikia ka kulia ka yetu. Aitwa kwa sababu kwa Genesis wana. Karena itu apa mare khusus semua mereka nena kata negara Allah ipak. Jangan mohon, dan sekolah oleh di kopanya Spanish one. Kalau karena dia pengumuman main, pengumuman sih bukan lagu dia saja. Dan kalau kau di halaman kita posana, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. There is one body, one spirit, just as you are called to one hope that belongs to your call. Ini kalau apa Efeso chapter 4 verses 3 to 4. Lefokolena la sodality. Ele não passa só na calhada lá de Copan. Ele focou nele quando ele resolveu já ser normal. Ele focou nele lá companionship, uma fellowship, what's the association one more. Solidarity is translated to mean companionship, to mean fellowship, to mean association. Yes, when they say haraka bala mo dikeng tsa kereke o tla bona gore kereke tsa thata ga e se go bona solidarity e se le go bona association. Ka go de ke o le gore le gaufi ibile le soboka ka mokgwa o tlhofo bokao tsa lefoko lena la solidarity. Ka jalo lefoko la association le lefoko la solidarity ka puo ya Seroma le raso se le se mafela. Ora gore CWA Christian Human Association le solidarity of the Sacred Heart saraya so se le se mafela. Saraya sara gore ba ba mafela mo a khabone ba senka botsarano ibile ba tshegetsana mo loetong la tumelo. We are associating with one another through the power and the working of the Holy Spirit. Kazalo, what is the purpose of a solidarity? King Garagania one was on the leader association Mohare Haro. Associations of solidarities that are meant to help members grow in holiness. Di tusa maluku kwa bakole motumelo ya bone bakole motumelo ya moseke buiteko. One of the core tenets of the Christian life, of the Catholic life, is that we are called to the universal answer of holiness. Rote libiditwe poreng renrara de piso ya buiteko. Rote libiditwe poreng referende buiteko. Kazalo ikokono tena rekopana poreng ritusane kwa arama piso yena ya buiteko. Ikopano yiri tusa potena la tata mo botshelo ja thapelo gore re bona gore re rutane go rapela gore bona gore re rutane go bitsa leina la morena gore mo solo ka rona re kgone gore re itse go rapela re kgone gore re rutane thapelo mo botshelong ja rona. And what is the best way of teaching another person to pray? The best way of teaching another person to pray is to pray with them.
ke go rapela le bone ke go rapela mmogo. Last week I go Paris to share Bana. They learn how to pray by listening to the parents when they pray. I'm going to say that one of the or happy or crashing out over here in your hotel now, but Hana, assembly, but the Horape. As Namotola Marco, 1 hour in Moran, who said, the Yanola Privé. For our every night, the parent prays, for the Lord help me, my marriage is falling apart. And this child is soon sorry, but this is how we pray. I want to tell Hera, what I'm accused in Yellow when we pray, but we not only pray to God, we teach one another to pray. Tapialo becomes a form of catechism for us. Tapialo becomes a form of empowering. Kopalo has to help us participate in the sacrament. That's why the Lord is our Kopalo. The one that we tusana, for the Malukwa, when I'm only one. I the sacrament of the highway, Caspanero. Our city, the sacrament of the highway, Jack again, it is to the government and it's in it. Catalan Nastilo, what I had to occupy Yahoo, for one or two like Kolamanoa, for anybody with Pololo, about Oya. One or two I Ola, but the sacrament is about how much would you Yahoo, nay. But when you make them allow my king, it is to answer the universal call to holiness. Did it to support members, to support one another. Omanati Harakopana Molino Namotilo, Lero Isana Meroa, then the child Timela, then the Hapola, for the Telaye, Pione, Asiani. Our life is punctuated by difficulties, is punctuated by challenges, so that it is they exist, so that we might be able to help one another in those challenges. For open, as I tell, as I knows. The solidarities ought to help us to undertake our obligations of charity. Mwalimu wake yana alima ikama wane abujileti ya itora mahali mwaka baba babu kunehelo baba badira tele baba bakala baba fikiri misiomo janoli jao. It is an obligation of every association, of every solidarity, to be undertaken in the works of charity, to be able to assist those by the way. After all, Christ promised us that when we meet him, he will remind us that I was naked and you clothed me. I was in prison and you visited me. I was hungry and you gave me to eat. That is the core, one of the core tenets. Some fellow, we have to evangelize through word and example. So that we root kapuo lekamu kwa rirute kapuo lekamu kwa katolia na muplista hana ya lifeake otakote amohala fukola hakrasi ruta so dumela so ruta mi udima katoti tela se le kore wa siruta. Let your word be make example. That was all about. As say the kore wa siruta. Say the kore usamule muri koro ze bitsepo. What's up my we have to say that. Preach and if necessary use words. Rera me amotoka dirisa mafu. Kwa tena ba maulike ya botse.
preach, but when necessary, use words. So it means as an association, as solidarities, not only like rare. Meteorona, Airpona, Iscana, Raidua, in the year, Ediro, Savo. I took a little Maro, Raza, and Mokopano, I can pay again. Also, the Corbani boy, but when I had Salakati, I see Salakati, the Bakaka, Horta, Mohave, How. All the solidarities here have a patron saint. Just like we also that is here have a spirituality. When you are Papa Romahan, and I lay Moha to Mel, and I was to make it will tell a cow. Papa Romahan, in a lake high would delay by your name, charity your name, or rather higher name, or sell a higher name. Miss just what I said about the side, how Orokano Bali, you must send highly to Copano, CLC. Missing the one of Sarah Copine, also that it is they belong to the one Catholic Church. Do Copano told you can say how read was it have a citizen of Bella in a AB temple a Catholic. Even I want to acts independently from one another. Honorable Idila, I will lose by your name, if you name Kwana Potella, I will lose by your name. Papa, when he can be Mokopano, we. Mokopano, we, Rituta, Sissy, Mokopano, we, and Sassy, we. Mara of Panijana, don't want to hide one on for Mokopano, conception. We learn prayer through perfect discipleship in the Blessed Virgin Mary. Arituta Tatelo, a celebrating Gabuchana, Lemaria, Gabona Murutwa, Jaka Maria, Okopona Yamarel Bitiapo, Rebaba, Homonate Jan, Ona Mautum, Adeso, Murutwa again. Terasa Maria Naiteta, or a disciple of Christ. Mo Copano Yabitsepo, Yasi Ana Lapa, Nasi Cresti, Illegally Pinatare, Yabosero, Jamo Cresti, Rituta, Tumeroena, Ereyamule, for the whole thing now. Bawa Baika. One Batata Liso. Baba the Hakona, Pile Raya, Polera, a Polito. Me, Ratatola, resurrect Restimora. From the sacred heart, we learn to meditate and to contemplate the rather willingness in ruling. What will you tell us all? Yahaji, so. Popano, a CWA, bomb men, Bamo. One Thailand. For Moyawana, what a lie, Moyawana in your order, Momasolo Arona, Moyawana in your name, Pinatane, Yamasolo, Arona. Popano, a Sicilia, my corporate Poland, Amahomagaza. The Buddha motivate Sicilia Opera until the end. It's a short female. It's a whole family hair, or the motor to set if I am just so like Resty, if I'm mad, come on, I will fail. Not a lot of someone who keep you one, no sort of somebody, but I CLC, like I've got a Papa is an Sapa. Papa, I'm Ignatius. Papa, you. In Ruta Capital, 8 senility, you put the rate of senility, Montimaro. Papanoyana, it teaches a deep sense of discernment and service, and a spiritual service, not only to themselves, but to the other person. Wow, what I'm going to how they would rest, would choose Diozenatori, would choose the humo, Nasakatuki.
wa bona gore ba le mo Kriste o tshotse dineo tsotlhe tsa dikopano tsena o tshotse yone neo ya boammaaruri ya sekatoliki. Sekatoliki ga se kopano e le nngwe fela, ga se sentswe ke kopano e le nngwe fela. Sekatoliki ke bokopano. Thata sekatoliki ke gore jaanong re bo re kgona go kgobokanya dineo tsena tsotlhe tse e leng gore kopano mo lengwe le tla ka tsone re go di se dira sopo sengwe le se dira selo se le sengwe. Kopano mo lengwe e na le dineo tsa yone, kopano mo lengwe e na le thopo ya yone e pharologaneng, mme kopano tsotlhe di kopana go gongwe go aga mmele o le mongwe wa Christ. Also, that it is, they converge at one point to build up the body of Christ. So, Thomas and Asarona, Reseteri, Morocco, Naka Paulo, Aquarela, by faith. Right, so Macora Paulo, Aquarela, Tiago, Kawana Hato. Mikuja wena ya by faith. Kana that's for the community of Ephesus. Ine likuja wena for ine le hatoko kale wa. It was a coastal town. And because of that, because of lebaka la gore ine le ka go kale wa. Ine most of them it was a cosmopolitan city. People from all walks of life never go. Easy for how they are province of the Cape Town. They don't have to have a water, but I can't have a Yamaka, but Wahana, but Vanako. Casalo, Gereke, Yaba, if you saw the Mapostola Polo, I tie. Ke one hela mo makolong a Paulo ya ba Roma ba Kolosa jalo le jalo e le gore Paul had to go and stay with them for a longer period. He stayed with them for 3 years. Aya aboa. Because bane ba harlogane. Bangwe ne ba tswa kwa, bangwe ne ba tswa kwa, bangwe bane ba bua Segerika, bangwe ba bua Sehebera jalo le jalo. Bangwe bane ba humile, bangwe bane ba humanegile, bangwe le ba thanka, bangwe le ba golesegileng. So the greatest challenge of Paul was how to make them united. Re ka ba kopanya jang ra dira kereke e le nngwe fela. And Paul understood that the only way to make them one was through baptism. That baptism was the only answer that could unite them into one family. Because Christ had broken down the barrier between a Jew and a Gentile. Mo Christ no sa tlhole jaanong gona le mojuta, gona le motswakwa. Gona le go lesegileng, gona le go tshwerweng. Botlhe mo Christ ba ne ba le bangwe fela. Ka jalo Paulo a tlhaloganya gore ha ka kolobetso ke yone le gore e ka ba dira bangwe fela. Ke sone se le kwa la ga Paulo le ena la phuto ga ba Efeso le buang thata ka bongwe fela mo moeng wa ga Kriste. Unity in the spirit of Christ. This spirit which is imposed in baptism. Ka kolobetso re fetoga go nna bangwe fela. Ka jalo ka Sontaga ha re bona tumela rena re reng ke dumela mo kerekeng e nngwe fela e ditšhaba tsotlhe e katoliki. Ra bo re ra goreng re kopanetse kolobetso e le nngwe fela. It is the base unto which the conversation of unity can begin. Me Paulo na tlhaloganya gore unity ga e tle hela automatically. Sa ke ra bangwe ke reng le ko malapeng a rona gompieko bongwe fela unity is a challenge. It's not a given. Also tshwana le pele gore ngwana ga mme ke ka mo ikanya ke tana le ene go a go ileng. Malatsing a bana ba motho ba fetoga baba.
a sa tlhole go tshwana le pele le mafatlha tota ko bohelong a kgona go heleletsa a kgaogana o tlile go tele mafatlha mangwe go gongwe ba lola ebile o mongwe o itlhopetse birthday ya gagwe e ntšha ra tswe mo go di patetse birthday ya gagwe e ntšha. Because unity is not an automated thing. It is a product of effort. That is why we are here today. Because we understand that we desire to be united, but now we have to act towards our unity. It has to be protected. What are the gains that we have today? Little gains that we achieve today. Going back to our communities, we have to protect those gains. Bonyenyane peo e le gore re tla tswa hana ka yone gompieko ha re boela go diphuthegong tsa rona re tshwanna ke goreng re tsamaye re go e babalela re ska kopana hela gompieko after 2 years e be re fetoga go nna ba ba iketeng ga re itsane. Unity has to be nurtured. Bongwe hela bo tshwanna ke goreng re bo godise re bo tlhokomele gora gore mananeo one ana a pitso yena e dikopano tsotlhe re tshwanna ke gore e re boela go diphuthegong tsa rona re tle ra tsweledise re nne le mananeo a ditiro tse di dirang mmogo. As we go back to our communities, this gesture of unity that we have today, we need to be able to express it there so that we might be able to have joint programs together in our communities. And lastly, unity has to become a choice, a conscious choice. O sona ke gore o e tlhophe. O sona ke gore o e tlhophe o tseye tshwetso ya gore nna ke tla direla bongwe fela. Unity cannot be imposed. Unity cannot be programmed. Gore ka dikana re tla kopana ra gona bangwe fela. E sona ke gore e nne tshwetso. E sona ke gore e nne so se le gore wa se ikemisetsa. O sona ke gore puo ya bongwe fela. The conversation of unity should bring happiness in your heart. Jaaka ra tero pele re reng ke ile ka thaba ha ba re go nna a re yeng kwa ntlong ya morena. Because I am a slave. I have allowed myself to become a slave of unity. But the challenge that we face is the human tendency to separate. By our nature, as human beings, we have a tendency to want to be apart from one another. Kana kwa COVID, di mask tsane di re berekela thata. Eno kgona go rola mask, bo rola mazaza. Bo tsana mo mmolong. A motho a ka go lemoga bona tso, "Yo, ne ke sa go bone di mask tsena." E so re sa mmono le bile la go selo mmono bo le ba go selo. Because it feeds into our tendency and our desire and our human weakness to become apart from one another. This division is not unique only to us. It is part of our nature. Haribala mo ka re balla Genesis chapter 3 verses 12 to 13. Genesis chapter 3 verses 12 to 13. Genesis chapter 3, 12 to 13. Another one I'll just give it as a reference because it's a letter. Genesis chapter 4, verses 1 to 16. But Genesis chapter 3, 12, 13. Let's go about Genesis. This woman whom you gave me,
is the one who told me to eat of this fruit, and I ate. And from that moment onwards, human beings started to blame one another. Human beings started to prefer to exist separately. Because afterwards, Adam blamed Eve, and Eve blamed the snake. And after they expelled from the garden, Cain murdered his own brother Abel. And this division culminated in the Tower of Babel, when mankind, in pursuit of sin, attempted horeng ba matlatlaganyane torio e le horeng e ka ba isa kwa modimong. And from that moment onwards, they began to speak a different language. And by speaking a different language, they were separated from one another. They were separated from one another. Wala bua puo yele, wala bua puo yele, wale abua puo yele. The reality in our parishes, in our diocese, is that many sororities, they speak a different language from one another. In the beginning, by their very design, they are one. Therefore, it means that whatever different language that we speak is not by design, but rather it is brought by our human weakness. Se thusa rona se gatelela se kopano sone mo e leng gore kopano ga e helele tsanong e supa motheo wa one e supa setho sa rona e supa seo se re leng sone mo e leng gore re tsenna mo dikopanong go supa botsalano ba me le bangwe ke tsena mo dikopanong go supa letlho la me mo go ba bangwe ke tsena mo kopanong ka gonne maloko a kopano e le kete ke ba selebego sa me ke ba mokgwa wa me ke tsena mo kopanong gore ke tle ke supentse ba bangwe bana gona ba tsa gore ga ka kgona ke sone se ko phelelong o utlwa jaanong e le re bua puo ya rona e be nna goreng kopano ya rona kana ha re bua nako le nako kopano ena ya rona re tshwanela ke gore re e tshwantshanye le nngwe gore nako sentana ga re dire jalo teng bana ba ngwena ba re ba joana kopano be ba tla go ta e ba ra ke seng ga tsamaya lo tshamekela kwa go supa kopano e ngwe re tsamaya lo tshamekela kwa ha go tshamekiwe ha a ke se re se buang re heletsa jaanong e nna setho e heletsa jaanong kopano ena ya rona jaanong se e le gore se segolo se e le goreng ke yone pinagare ya rona e sa tlhole e le motheo wa kopano e sa tlhole e le motheo wa seo se e le goreng ke pitso ya kopano jaanong setho sa rona se heleletsa e nna sone se e le gore se bonala ga godimo ga tsotlhe mme ga go phoso taking pride in a ministry to which we belong. Kopano nngwe le nngwe has a right to cherish its own history. Ditso tsa yone kopano nngwe le nngwe has a right to cherish and expropriate further its mission. Gore hape le ga batho mongwe le mongwe a itse gore kopano ya St. Anna motheo wa one ke eng kopano ya CWA maikemiso a yone ke eng. But what should not happen is that we should not our loyalty to the church less than kana re hitisa lerato la rona la kopano go mo lerato la rona la kereke mo lerato la rona la bongwe fela ntse ke lebile be ke ena go sa ntse ka le sologolo gore ba St. Anna ga mala so se ba se tsang tota ka matsetseloko le ka mashetla a matona ke novena ya St. Anna ya be ke ntse re theogetse kwana ke mo diparising tsotlhe ke re ke pakela ya bulwe so re bulwe ba mme ba tlo go dira novena it's a good thing ke so se le goreng
ba tshwana ke goreng ba se dire go ruta le go bontsha batho ba bangwe novena ena Saint Anna. But they should also do it nako le nako ha go nna le pitso ya thapelo. They should also do it nako le nako ha ba bilediwa thapelong. And the same applies for dikopano tsotlhe tsena tsa rona. Kopano nngwe le nngwe fana e na le malatsi a yone, e na le thapelo tsa yone tse di dirang. E re le ko pharishing kwana le itshekatshekeng gore ha le dithapelo tsena le pitso ya thapelo mo kerekeng ke efe e kgolo. And ha le ka nna le an honest answer, le tla lemoga gore pitso ya kopano most of the time is treated higher than the call of the prayer of the church to prayer. Most of the time. Not all the time, most of the time. And naturally, when this happens, we start to compare ourselves with one another. Re semola jaanong go itshwantshanya le ba bangwe. I remember there's a time in one parish, se se ga ibua ka leina, ra la go nkgolega. Mogole procession, I think Palm Sunday. Kana ile ga di kopana di thoma gangwe. Go semola ka ba golo go ka ba nyenyane. Gora re naturally Saint Anna ba nna go morago. A ke nna le bothata. A tlo ga tsoga phatlharuane ano gore ha ile Sacred Heart le Immaculate Conception ke fe nang go pele. Immaculate Conception ba re rona re mma go Jesu re nna hela. Sacred Heart ba ne ba re Jesu ka sebele go tsotso go re nne fa tota ya no kgonagala nge ba re pata Saint Anna ka ga morago. Yana ja ke ntse ka sa tsare ke le beletsa ke ra eta itshota ba ta bona ba e hetsa jang. Because the natural tendency is to want to compare ourselves with one another. Mongwe le mongwe o fila gore mo kopano nyane, kopano ya me ke yone ha godimonyana, kopano ya me ke yone e botoka, kopano ya me ke yone gore e tshwere gotlhe, kopano ya me ke yone le gore e ko pele. And what happens because of that? We start competing instead of collaborating. Re semola go ira jaanong to enter into a mode of competition. Ba le ba dirile jaana, rona re tlo go dira jaana. Ba le ba dira hana, re tla dira hana. Ha go tla re kopaneng, re nne bangwe fela, e nna kgang e nna ntwa. One of the greatest challenges that we have in our parishes is when we have to bring the community to work together. Because mongwe le mongwe o batla gore a ikemele a le nosi, mongwe le mongwe o batla gore a itshupe a le nosi. We start to want to seek recognition. Tshwana ke gore re ireng re lemogiwe. Ha CWA sorry mmisa o le bala go leboga ma CWA. Ona kgang. Gore ke engwe sa re leboga gore dirile jana. Instead of service. Mme se tebogo ya gore re dirile. Ile gore ba bangwe ba tshwantse gore ba bone e seng ba ka re nyatsa. Ba ka re nyatsa gore we did this and we are not recognized. We criticize instead of encouraging. We criticize one another heavily. We condemn one another heavily. Some people, many people, we have joined sodalities not because I received a vocation into that sodality, but because I hated that other sodality. Ile kopano na e tlhagela be ke tsana mo go yone. Gore pitso ya yone ke eng, bodiredi ba yone ke eng, it doesn't matter. As long as I'm not kwa, I can say kwa. And eventually, we become obsessed with the success of our association, of our sodality, above the success of the mission of Christ. Maikelo la rona magolo, maikemiso a rona magolo, ga heleletse jaanong e le a kopa kereke, re heletsa jaanong re senka go godisa se le sa kopano ya rona. No go dipharišeng ra itse gore ha o ba monelo fa collection fa ka ira 70 pula. Mme kopano ha e ka emela fa go teng bo mme kana bo re emela go tsenyeng fa. E le bone hela bo gona go ira 1000 pula. In that very Sunday. Why? Because our sodality comes before the church. Kopano ya rona e tla pele ga kereke.
And the devil understands that a divided church cannot fulfill the mission of Christ. That is why unity is imperative. That is why unity is an obligation. Ka one maba wa itse gore kereke e le gore nge harologane e tsone ke bogare ga e ka ke ya hetsa e bila ke ya kgona go dira tiro ya ga Kriste. Ke sone se mo apostola Paulo a lelelang ba Efeso gore nnang bangwe fela ka fa tlase ga moya wa ga Kriste. Mafoko a ga Paulo a tla mo gore na gape gore nnang bangwe fela e re ba botsa gore ke eng re tshwanetse go nna bangwe fela ke re tshwanetse go kopana a karabo ya rena e nngwe fela ya gore the devil understands that a divided church cannot fulfill the mission of Christ. Maba wa itse gore kereke e le gore e tseno ke bogare e makgamu ga ikitla e be e kgona go swetsa ne ya ga Kriste. Ke sone se re ipolelang tsatsi le letsatsi gore mme hela nngwe fela e boitshepo e katoliki. Ke filwe 1 hour ya no ke. How do we achieve unity among? I'll just look at one engwe fela. That we need to be able to appreciate of every sodality. Ra swana ke gore ra lemoge ebile re bo re rate dinelo tsa kopano nngwe le nngwe. And by design, one of the most beautiful aspects mo kerekeng in the Catholic Church, by design, is that no sodality possesses every single gift. No sodality possesses every single gift. That sodality you are pushing away from. You're supposed to kuka sepeka yone. It's very nelo. Yelo haona yone. That sodality we should undermine, we should take for granted. Ele inyatsang. Itse goreng e tshwere nelo nngwe ye le goreng ga iyo go kopanong ya lona. From the Immaculate Conception sodality, what can we learn? What are the virtues, the core virtues tsa kopano yena? We learn to obey the will of God. And if there's one thing that is difficult to accept in our lives, it is the will of God. Thata ya modimo e thata go amogelesega mo matshelong a rona. Bomme le borre ba pere mo blue bana. Pina gare ya matshelo a bone ke go ithuta go amogela thata ya modimo. Hela jaaka Maria na re a go ntiragalele ka go rateng ga gago. From this sodality of the Immaculate Conception, we learn humility. Boikokobetso. Hela jaaka Maria le ena na bua gore ke motlhanka wa morena ke le lata la gago. This life that we live is very hard, and it's unfair on many people, if not on all of us. We ought to be able to be humble in the face of challenges, in the face of disappointments, in the face sometimes of successes, in the face sometimes of joys. Mogo Maria re ithuta this humility, boikokobetso. Re ithuta go tshepa modimo. Go tshepa modimo. One of the key gifts of this sodality, it is to learn to discern and to accept the providence of God in our lives. To persevere in prayer. Bana le pina ke ba e rata ba re Maria ga robane ona soro sa di bosigo a rapela. Tla ke ba ra ke Maria ona ga go te Maria ma Jesu go toa bone gore ga robane.
na se rosari a rapela. John chapter 2 verses 5. Ya reng verse ena bo mme le borre ba Immaculate Conception. Sa ka se le rayang se dire. Ngwana re bontsi ba rona re sa itse ke ba itse. It is by design. The moment you come closer to them, you will know it. Kopano ya Saint Anne e re ruta boinelo. This purple color that the sorority wears is also associated with the fact that it really Kreste pele ba mo rwesa sefapano gate bana ba mo apesa kobo e khibidu. Setswana se buse ho translation a teng. Ha o isa kwa sekgweng o tla bona le gate they put on him a violet cloak. Mala ona o ile gore ona ba mo rwesa pele ga ba mo rwesa sehapano ona sa amogela ka boinelo go tshepa modimo go ikanya modimo. Mo kopanong ena we learn a matured faith. Ka gone bontsi ba bone re gola jara re tsoreng ke bonkuku ya rona ba sa di ba golo ba ba tswa kgakala le tumelo. Bishop Salokosi a tonete re ha gona le bothata go parishing kana kwa stationing ne re ha tsana kwana ba botsa masentana pele go iralang sa ba se buang ya no ka itse goreng a mme go hana bothata bona ke o jaaka ke utlwa because of a matured wisdom in faith. Ha se gore ke bone hela ba ile goreng they are wise in faith. When we come together, we're able to appreciate one another. Perseverance. Go tshwarela tumelo. Ya ke bua gore bontsi ba bone fa ba tswa kgakala le kerekena, kgakala. Ba tswa kgakala le kereke ka toliki. Ka jalo ha re ba bona jana mo dikgwetlhong re threatena na gore ke tla busa sa aparo sena. Ga tsena gore ke tla tsa sa aparo ke se busa. Ba bone o tla bona gore ba mo kopanong mo dikerekeng go a inewa. Sola dikano tseo le mo go tsone. Go godisa tumelo mo baneng. Ba re alo ba reng rona re bo mma bana re tlamela leiso. Ha gona le sengwe se masentana ba se itse go se tlhalosa thata. Ke kgare ya bone mo phitlhong. Ha ba tla go tlhobagala le masentana o mmidile makganye ya kgarena. Ha ba hetsa ba tle ba bua gore ga re ena jaanong e garela botshelo ba ga mme. Ba re mme tiro ene nga e rumile mo lefatsheng jaanong o e weditse. O nile le solo la ga Kriste o na ikanyega he persevered until the very end. Next time o di kopanong tsa rona as individuals ha wa kanya go busa sa aparo o lebe masentana. From the solemnity of the Sacred Heart, we learn that Catholicism, the love for the Catholic Church, the love for the Mother Church, begins with the love of Christ. It begins with the love of Christ. Mo Sacred Heart, we learn to persevere in suffering. When did Christ begin to suffer? And many people will say he began to suffer on the cross. No. It was the culmination of his suffering. From the very first moment of his birth, he began to suffer. That is why Mary is called the mother of sorrows. The greatest suffering that he had was that in his heart, he knew the day he was going to die. Something that we did not know.
some are going to die before they even leave this place. But that is the heart of Christ, that persevered in suffering, that persevered throughout his life. Kopano ena pele boitshepo segolo ya ga Jesu. Ha ba re ba tshebela mo pelong ya ga Jesu jana, ba ra gore gone ko ke gone ko ile gore ba hitlhela Kriste yo bogang jaaka ene. In the Sacred Heart, we find the fulfillment ya gore le se ka mpitsa jaaka modimo o kgakala, because I am nearer to you in your suffering. The evangelical virtues of mercy, of forgiveness, of love, which emanate from the love of Christ. E re o boga mo pelong ya gago o gakogele pelo ya ga Jesu. Sefela 1:7-3 sa re e rile o boga o na o solofetsa botlhe o tla gwagela botlhe kwa go wena, that you will draw all closer to you. Kopano ya Sicilia, ma Sicilia a St. Paul. Kana mo da sa gore ke ma Sicilia a St. Paul again. Kana ke ma Sicilia hele. Ke tla se ke sia ma Sicilia ka ko morao ba tlo go mpasa re fa ba ya no. Ma Sicilia. Saint Cecilia, after she sang her heart out to the face of death, as she died, she said, "Irile a swa, ona a opela. Me kopelo ya gagwe ke one ile goreng ina o supa bopelo khale ba gagwe in the face of death. That she persevered and she trusted in God in the face of death. It's one of the most powerful solidarities in our diocese, because they uplift the liturgy outside the roof. Ba kuka moopelo ba go seemo se se go godimonyana. Na ka itumela thata ke bona ke nela ba kokoti go gonna ka re nya mme go ra gore jaanong ka bonya moopelo wa rona o tla kukega. Mme se moopelo hela e le moopelo o ile gore it teaches us to persevere in the face of challenges. This music o ile gore o re isa gaufi le morena. This music ele gore ba tsere maikano a gore they will offer what is their very best to God. A kopelo a bone ba ikane gore bone ba tla binela morena seo se le gore ke se molemo se se siameng mo matshelong a bone. Ke kopano ya boitumelo ke batho ba ja jone, ke batho ba ile gore gongwe ya ga bua ha ba tsanang teng ba kuka moopelo, ba kuka borapedi, ba tsisa bomodimo. Mme ra itse ke re ke ya re he who sings praise twice. Wele gore wa opela wa rapela gabedi. The Solidarity Canada Association ya bo mme ba moya, CWA, devoted to the Holy Spirit. We learn to depend on the Holy Spirit. We learn courage in witnessing Christ. We learn to persevere in prayer. And we learn that the unity that we pray for today can only be achieved through the power and the working of the Holy Spirit. Will be able to achieve. It reminds us that for us to achieve unity as solidarities and rely on the Holy Spirit. Gore re khone tiro e re tletseng hana, gore re khone tiro ga di re tletseng fana gompieko na mane e tsona ena ikanye thata ya moya o boitshepo. Go bofelong, the community of Christian life, kana Christian life community, CLC. We learn the spirituality of Saint Ignatius of Loyola. I get litsi kopano ya ma Jesuit. Ke mothai wa kopano yana the Jesuits. Ba ile gore the core spirituality is meditation, reflection, retreating mo matshelong a bone.
We learn discernment. Go reetsa lentswe la Modimo. We learn prayer before decision making. Go rapela, go ithetsa pele o ka tsaya tshwetso. We learn yaka motheo wa bone, finding God in all things. Go senka Modimo le go bona Modimo mo bathong botlhe. We learn continual conversion. Go gola ga tsatsi le letsatsi. Ke mongwe wa motheo ya bone ya gore ba ikela go irang go gola mo tidimalong tsatsi le letsatsi. We learn that action has to be preceded by prayer. Tshotse nngwe le nngwe e tsang a etelele pele ke thapelo. Ko bofelong, if we're able to achieve this, then we can become one body, many gifts. Re ka nna batho ba ile gore harologane mme re dira mmele le mongwe fela wa kereke e bitshepo e katoliki. I want to bring my presentation to an end here. It was 9 pages, but page 9, but I brought it mo computer gore ha ke tswahela hana e be ka le ka nelwa ya phataladiwa. Me ka bokhutswane, let me thank those by they came up with this initiative, especially our bishop and his collaborators in this initiative, by the committee, for allowing us the privilege ya go bona tiragalo e ntseng jana e le tlhole go ntsha mo go rona ya gore di kopane ba kgone go nna le conference e le nngwe fela. Me ke ka soloka ke re the unity that we seek will be made possible in our parishes. Ka ha re berekang ka teng mmogo, ka ha re disanang ka teng mmogo. Ka jalo tsamayang le boeleng go diparishing tsa lona le go dira mmogo. Tsamayang le boeleng go diphuthegong tsa lona le go nna bangwe fela. A go se tsene mo gare ga rona mowa wa gore kopano ya me is the greatest. A go tsene mo go rona gore kopano yena bone ke ba bokoa kana ke ba rileng. A re lemogeng gore jaaka re kopane jana, this is the strength ya phuthego ya rona, this is the strength ya dipitso tsa rona. Speaking the truth in love, we must grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and knit together by every supporting ligament, promotes the body's growth in building itself up. Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Amodimo molemo ale segofatse. Amen.
Thank you very much. Kaurita Malazaun, Walazasi Kapina Monatio, Malaza Uruza Popan, Correto Alaburuna, Miri Ketere Mofera. Reba Mofera Hatasaha Cresti, Filipo Copano, Hatereo Salagaro, Kauri, Nahaya Mofera, Tuanimolazas. Remukwata wa kereke e katoliki a re go tshela seo ba kaoleng ka go rialo ga re tswelela le lenaneo botsadi sala re go regile phakela ke nako ya gore re tse break ba 10 minutes mme re ka 11 o'clock ke o ke ka 5 minutes 11 o'clock ebe re rotlhe re ntse fofatshe ga re tlabe jaanong re laletsa ba ba tlabong ba tsibogela molaetsa wa ga Father Dameni, molaetsa o tla bo tsibogelwa ke Mme Shawada Chakalisa from St. Anne le Dr. Baoki from Sacred Heart. Ke kopa gore ba ba ntse ba le malala o tswe ga re tlabe re simolola ka 11 o'clock re tlabe re tsere break jwa go nwa metsi mme ba re setse mo kerekeng re sale ka go opela ga e le gore re tlabe re sa tswela ko ntle. Thank you very much. Thank you very much mo metsotswaneng eo.